Say suppose nangunda sorry komla mapum ama lere khalase orange pulap orange mapum ama eko orange mapum ama do maku khugdo ati masung masung mayam leidra adugi masung amamam do adu fraction gaudi eko say suppose nai orange to the masung ko nipan 1 2 3 4 5 6 7 8 nipan jaw le khalase ko say ko ne fraction da kamana represent togana kanda ko sigi nipan bulap sidi ko na fulam mapum mamani aduna 8 by 8 haraga equal to 1 ga le mapum ko sigi mapum sidagi mataw lebina masung ahum oire khalase eko adudi sine 1 2 3 sig ahum se oigare khalo fraction na kamani igani khangbra noi hana 5 by 8 by 3 by 8 sab nipa thok pai ahum nipa thok pai ahum se oigi edi sigi ahum se mi plo oire gadi sab nipa mi marung da ahum oigare ni khara khalo khona sida masen makai hai ko sigi fraction hai se iba matam da su ko ni idu se p by q gi form se su igani ko ai badi example loina hai ka da na sai khun lo gi example 3 by 8 ko sida 3 sina ko na mai te lo da kari ha ba 3 se mathak hai di ni na 8 sina makha hai di ko maths ki tam di mathak sina ko na numerator eko makha sina denominator eko numerator and the denominator ai basically fraction hai sigi kano laigani okay sum tauba subtract tauba the multiplication tauba operation अखोना मैथमेटिक्स ता लेब ऑपरेशन खुदिंग मक तो अदुसु कोई फ्रैक्शन दसु लोइना तब यागने अदुगा सि तौद्रिंगे ममांग द खोना खंगदिसे फ्रैक्शन सिदा मागी टाइप ऑफ फ्रैक्शन को फ्रैक्शन मैम अम लई को हारिबे फ्रैक्शन सिंगसे करी करी फ्रैक्शन लो कांदा अहान बदा को इरे के लिंगसे यहाँ नाम में तो लेइसे proper fraction and algebra proper fraction number 2 the improper fraction eko number 3 the kari mixed fraction so tai di sila dapat tayo di kang like fraction करिए बा unlike so me ko unlike fraction lower fraction हाँ unit fraction very good unit 6 unit fraction ina loira bro kari wali unit fraction ko adi makha tabadi like lai gare khoi da ko adi di unit fraction aduga equal natraga equivalent fraction khangra equal natraga ko equal natraga na equivalent fraction देखो सी मैम जे कोई खंगसे देखो हाँ न सीधे नई क्या हम खंगा बा proper fraction से खंगा बरा हाँ ना खंगे improper fraction नहीं खंगा बरा खंगे mixed ती खंगे like ती
unlike okay koina jengse proper fraction hairagadi proper fraction hairagadi karino hai kanda come numerator na pikpa denominator na chauba sumiko irin proper fraction hairagadi numerator is less than denominator masai ko ki example the numerator na 3 ni haire denominator na 8 ni haire adudi ma say numerator say is less than greater than numerator is less than 8 sumbra adudi ma say kari orani proper fraction ko adudi amu improper fraction hairagadi 8 by 3 ko haibadi denominator is less than numerator hairagado are ko haibadi 8 is less than 3 ai ko mangal gan tari bro denominator hasi ka numerator hasi ka khanga bro numerator hagidi mathakta ibadu fraction gi denominator hagana makha da ibadu makha gi number do say sida 8 by 3 hare एक फ्रैक्शन ने हरे फ्रैक्शन सीधा कोई ना 8 सीधा करी हो रही न्यूमरेटर हाँ अदुगा 3 सीधा करी हो रही डिनोमिनेटर सिर्फ हजना मम्मत ताना खंगा दो बने का यार नहीं अरे दे मिक्स फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन ने खंगा मने का मिक्स फ्रैक्शन है रे गति कोई ना से 3 1 by 2 2 by 3 से कोना मिक्स फ्रैक्शन को ताबदे मिक्स फ्रैक्शन देगी improper fraction दा कन्वर्ट तोबगी लाखे देखो मिक्स फ्रैक्शन देगी improper fraction दा कन्वर्ट तोबगी अदुगा कनो देगी improper fraction दा इशू मिक्स दा मु कन्वर्ट तोबगी and call mixed fraction kana pa matam da 2 whole number okay 2 by 3 kana pa देखो convert to udno kona lakse mathang do khe lasi kana da like fraction देखो like fraction hai gadi kaino ka da ko fraction ani natraga na ahum natraga mari means more than 2 fraction da are okay they have equal denominator देखो more than 2 fractions को more than 1 fraction ऐसे आ रहे 2 or more fraction ऐसे आ रहे 2 or more fraction 2 or more fraction दो कैसे हुआ ना 2 or more fraction they have equal denominator I just suppose 2 by 4 है 3 by 4 है 5 by 4 है labra adedi 6 by 4 है denominator से माने bra माने को denominator से माने को adedi सिगी fraction जिंग से अखोई ना like fraction है लगा खंगने डायरेक्ट को like fraction है खंगने गन यार है like fraction khang ho ra khang ho ra like fraction khang e ko khang ani like fraction ha ga di denominator manaba sing do ko na kari ko ba like fraction aduga adu ida di unlike fraction ha ga di denominator manada sing do ga do ko fraction ani natraga ani dagi henba aduga denominator manada basing do unlike fraction hai daga di asa ki denominator dhana sing do denominator sing manada boy ga do yai ko denominator say suppose कोई like fraction hai ga so me ko unlike fraction hai ga na 3 by 4 2 by 5 3 by 7
makha se amta manadaba yabra ko denominator amta manadaba sina akhona kari kaureba unlike fraction ko aduga denominator manusina akhona like fraction yarani ko adadi unit fraction hai bam thore unit fraction denominator di makha sume makha manaba se makha gi number number se akhona like fraction kawgane ba manadaba sina kari kawba unlike fraction ya ko aduga unit fraction de hala khang bro khang de unit fraction hai kemna de isam same magi numerator 1 oiba ko numerator 1 oiba fraction jinga example oina hai kan da unit fraction ha gadi 1/2 hai khalo 1/3 hai khalo 1/4 hai khalo numerator na 1 oiba ko fraction da ando khoina kari ko oiba unit fraction are ko adudi equal fraction natragana equivalent fraction hai sine kai da say suppose is hada lake 1/2 hai si se aina 2/4 is mana hai equal to 3/6 ka samana hai equal to kana ga jo ko 4/8 ka samana hai ko kamane mana ino see koi go here standard of form kare smallest of form the even number ngami ko sinna na 2 ga 4 ga se 2 na ani mak ka di 2 1 ja 2 ko 2 2 ja 4 sumbra sume kya ta ba di 1/2 sai se gi laki ba 2/4 ai ba do ko na 1/2 mu ta ba ya bra ya the 1/2 se ga 2/4 ga mane se du gi kata ko 1/2 ga 2/4 ga mane adu de muk se si sung mi jango se se kang na de kata 3 1 2 3 2 6 1/2 adu de last ko de lai se 1/2 hari ba fraction se siga 2/4 hari fraction siga 3/6 hari fraction siga 4/8 hari fraction siga equal fraction equivalent fraction oi okay gan tare loina gan ta ho bro ta ho de larik ta ga di phajane yeng ga do ba larik ta inga da idhar udhar jeng le re ko gan ta ho re okay larik ta inga da phajane gan ta jeng se khang na ba I repeat again equivalent fraction hai ba sai kari no hai kan da sida dai 1/2 ga 2/4 ga 3/6 का 4/8 का माने ba kari ke na mane ni se फिर suppose when 1/2 equal to 4/8 se mane hai ko 4 se ga 8 se ga gi common factor 4 na mathai ta kali 4 1 4 8 ja 4 2 ja 8 tumbra 2 ta bra adu de 1/2 mane ra bra adu na sa gi 4/8 to 1/2 ga mane Niko, also das Wort kann ich jetzt fraction da, proper fraction kann ich, improper fraction kann ich, mixed fraction, like fraction, unlike fraction, ko unit fractions equal or equivalent fraction. Hai bising se koi, kann ich, kann bro, kann da bro, kann ich. Also der question hang ba bro na da. Yai. Okay. Also die ist ja unter mir kilo na. Aduga go first fraction ऐसे करी ना मैं ते लोन फ्रैक्शन से करी है कि मसेट मकाई अरे को मसेट मकाई दी कहीं को पोषक अमगी मसेट लम खतु ने वो कोने फ्रैक्शन है दिस ओके गुड So, orange से मिले रहेंगे हम दा मतलब example ना मंगल it's your question okay you have an orange from orange से खोगो मतुंगा orange की मनुंगा piece से 8 pieces ले रहे जाओ रे मसू निपान जाओ रे
Đấy có Giao đi bên mà sung nipan sẽ Chỉ đấy kì Nâng nằm mà sung bằng ngao ở đây bà À tụi có Và mà bên mà sung ở hùng khổ ở đây Đấy có Nâng ở đi bên mà sung ngao đó Nâng nè fraction đó Represent tao cái ý cái thì cầm anh ý cái này 8 by 5 8 by 5 Và mấy bên sung bro mà hay chứ ช่วย Cái itu bang ให้เราเอามามั้งอ่ะ Cái itu baharu Okay Nang na umur di mana mengawal di Aduh fraction di iga hari di kamani itu ino masa na falso tak kebening singo 3 ทางนั้นก็ไหน Sih ini มองมาก็5 Okay sit down Ayo kaya mentalo Orange nipan thong na khai tu Magi pisto nipan jauh re ba Orange da pis kya jauh re ba ที่บ้าน nipan jauh re Hai ni ba pis nipan se sida nang na ohum boy re ba Som na yengo Pis nipan se nang na ohum boy re ka di Nipan gi mrang nang oi da ohum na tro Sai ni iga do ba sai ta kha di Mga nang di kamay igani hai ro di อันนี้เหรอ5 by 8 Hai ba Hari ko Kau rồi Betul rồi ko Semai ni igani Hari Sido Okay Aduh itu tadi Betul lebih dia angge 3 by 8 siga 5 by 8 siga merekta Karam mana proper no karam mana improper no Fraction Proper fraction karam mana sida improper fraction karam mana ปุ๊บอ่ะ Hmm แล้ว3 by 8ปุ๊บอ่ะ 3 by 8 proper ni Ama sidi ปุ๊บอ่ะ proper Cuma ko Bola proper fraction because ko proper fraction na kari hayo ko na denominator numerator is less than denominator hai sumdra numerator is less than denominator ado ita di p ba number ni se ko numerator amana 3 ni amana 5 ni ado denominator kya 8 ni animal ki ado di mathang lo ni pick pani na sige p di ba animal se numerator nga pani Yari ko ado din mga Now the improper fraction ki example naman piyo hai di Improper fraction ki example naman piyo hai 5 by Haro 5 by 6 5 by 6 Sumbro Sumbro Kari Ameta haro 8 by 5 8 by 5 Okay good sit down Mun ta de hero sit down Amuka halake yo Proper fraction hai ga di mathang na pick pa makha na chaw ba Improper fraction hai ga di mathang na chaw ba makha na pick pa Gan tara bra Tare Mathang makha Ko Yana ni di Okay adu de hoje ko yegi sida mix fraction dagi improper fraction da convert to baya ko mix fraction dagi improper fraction da convert to baya okay kamai na convert to ga dagi hadu jing se ko say 8 by 5 kudino na hai ga 8 by 5 se proper fraction hoibra improper fraction hoibra improper fraction asidagi koi mix ta convert to se mix fraction da देखो मिक्स फ्रैक्शन द कन्वर्ट औसे अदुनि 8 to divide to मिक्स द कन्वर्ट औसे हारे गदि 8 to the 5 ना डिवाइड तो को 5 1 जा 5 3 देखो सिगी 8 by 5 and इधर में से अकोई ना मिक्स फ्रैक्शन द कन्वर्ट तो के हारे गदि रिमाइंडर से सिना मथक द इगनी डिवाइडर सिना मखा द इगनी Ko quotient na iga quotient na mapum ne whole number ne or remainder ki makha da divisor la san iga da ko kai dai otho ko na improper da gi
mixed again we improper to autoxi things go see mixed again quite improper to motoxi come out of paymo 5 1 ja siga multiply to go to ba so 5 1 ja 5 times 5 plus 3 is plus to go to ba aduga divide by 5 day to right go 5 means amuke ida kya padana yo 5 ka 1 into 5 से मिलेगा नहीं तो प्लस में तो की रिमाइंडर से टी के तो को मतलब 5 और इक्वल टू क्या तारे 5 plus 3 by 5 equal to 8 by 5 यार देखो 8 by 5 तारन मिक्स तकी कहीं तो खाने को ना मिक्स तकी improper fraction तो अंत होगा यार देखो mix tagi improper fraction do thok pa haidro amasina improper fraction tagi mix do thok pa hojina bo mix tagi improper do thok yare ko si yani ko adudi makha mo yeng si fraction ani gi ko tinsin na ba ko kamay na say fraction ani da kona fraction je kona like fraction have em lai unlike fraction have em lai chumbra unlike fraction ni sum to ge hai ladi to 1 by 2 plus 3 by 2 ani se unlike oi bra natar like oi bra like oi mangal oi bro like oi bro oi to kamai na khangi makha ani mana bagi makha ko makha de english ta kari hai ba mathematical term da denominator mana bani na koi na hai fraction ani se kari ore ba like fraction ani se sum to gya hai gadi ani se ge koi se mudi LCM lo ba do bani adu LCM do masing mana ba ni ge LCM di adum ta masa ta rodro ta gani chule ni sumbra मतलब कि any रो plus तब सिंगल तो 1 plus 3 equal to 4 by 2 अरे देख 4 से 2 ने जैसे कोई आपरा यार क्या फंगा नहीं 2 तो यार आपरा 2 फंगे को अरे नंग ना 2 by 1 है नहीं भाई 2 by 1 तो इन्हें तो बनी ना पैंता देखो सिना like fraction की सम तो बा I'm going to like fraction 2 by 5 plus 3 by 5 dabra 2 by 5 plus 3 by 5 I will say ani se asise like fraction ngtani sige like fraction ani se aphana sum to se hare gadi kamai tawrani ani se sum manab ni makhar kya la ani 5 matha ke ni se na kedo ba plus 4 2 plus 3 5 by 5 5 di 1 sumbra sumiko okay adu like fraction di ko na plus to bu yam like fraction is more than 2 like fraction more than 2 like fraction na ko na sum to guys yam like re go I did suppose 2 by 5 plus 3 by 5 plus 4 by 5 plus 7 by 5 go see things are going on sum to gaya di makha se denominator se sum mana bani na makha di kya lani 5 go mathak ka di 2 plus 3 plus 4 plus 7 go 16 by 5 यार ब्रा get काय ताई को सिना like fraction आई मानव mayam से की fraction है like fraction से की इधर sum addition यार को अदो कोई न मानता को fraction की unlike fraction से की कमाई ना मुझे addition तो को तो कहते हैं जिसे को unlike fraction की sum दो कमाई तो को तो कहते हैं
Đây. Vậy không? Vậy sẽ. Unlike fraction. 7 by 2 plus 3 by 4 plus 2 by 5. Nataga na? Ama sila ko bisa na. Unlike fraction jingse. Hana ani khat hana tinsinara jingse. Yabra? Ani je tinsinara gaya dia koi ahamada ke dawni makha gani se. Makha gani se koi LCM logo doba. Lowest common multiple को मखा गनी से LCM लोग दोबा मखा गनी से कोई LCM लोग बा हाई बदी means LCM हाई बदी खंग ब्रो lowest common multiple हाई बदी common multiple हाई दी खंग ब्रो multiple हाई दी करी multiple हाई दी ब्रो मसिंग अमना मसिंग अमदा जेन बा यारगदी हारिबा मसिंग अमदो मागी मल्टीपल होगदो को एग्जांपल 2 ना 6 दा डिवाइड तब याब्रा याय डिवाइड तब याय कमाने खंगी मागी रिमाइंडर दो 0 होगदो बा 2 ना 6 दा डिवाइड तब मतम दा रिमाइंडर दो 0 होइदगदी ओइबनी ना 2 ना 6 दा डिवाइड तब याय हाइदि अदि 2 ना 6 दा डिवाइड तब मतम दा रिमाइंडर 0 होइबनी ना ये थो जेंगसा ब्रो मैं गाउदना बा 2 सिना 6 दा डिवाइड तौरो को 3 2 जा 6 0 रिमाइंडर 0 होइरा ब्रो अदि 2 ना 6 दा जेन बया 2 ना 6 दा जेन बया रगदी 6 दा 2 गी मल्टीपल ने kan tai ko अदि 2 गी मल्टीपल क्या हम लेरंगनी amani ka kalem gadro मैम ले gadro मैम लेरंगनी 2 ना जेन में जाते मैम ले गरे नत्रा अदना कोना मल्टीपल सारे गदी को infinite number लेने बे any number अमगी multiple से infinite number infinite multiples लेगन देखो आइए 2 की एग्जांपल होने 2 की multiple से 4 से होगनी 6 से होगनी 8 से होगनी 10 से होगनी 12 से होगनी 14 से होगनी याम जामद्रा अदाइन तौरगा 3 की सु मैम हम लापे याब्रा 3 की multiples यहाँ हम करना होगनी 3 6 9 12 18 15 को मैम हम लेकर ये को अदाइन तौरगा जे सपोज अदि येंगसी सिगे 2 का 4 का 2 की मल्टीपल दी 2 ने जेन में आप मल्टीपल से 2 2 ले नहीं 4 ले नहीं 6 ले नहीं 8 ले नहीं दो मैम लेंगे चुम्ब्रो 4 की मल्टीपल से कहाँ लेगा 4 में लेने 8 12 16 मैम लेंगे अरे दी सही है lowest common multiple go LCM lowest common multiple है ये कहीं ना कहीं अनी सी की ने multiple मयाम दी ले इतना सी की सी तो common level multiple common level अमर से अमर से जाओगा अरे 4 से अनी मत जाओ बड़ा 6 8 से अनी मत जाओ बड़ा जाओगे पर ना सी तो 12 से लाख की 12 से अनी मत जाओगे नहीं तुम बड़ा सी की common level मयाम से की मदद तक की ने lowest है quite a pick quite pick का नाम है 4 ऐसे मैं नहीं की LCM वगैरह अने को आदि नंगे नंबर अनी की नतलगा अहुम की मरी की को LCM पुथो है बदी means मकोई तो की common ओइबा multiple मैम लेगने बा लेइबा मैम मर तो की quite की lowest ओइबा quite की least ओइबा means quite की pick पा को quite की pick पा multiple दो अदुल LCM वगैरह यार नहीं अदु इधर के दी जगह सी सिगे अनी से टेंशन ना क्या है के दी इकोई तो 2 का 4 का 2 का 4 का इसी LCM वैसे क्या ताकि वो कोई भी पता 4 तारे अरे का सॉरी 2 ने 4 ने डिवाइड होगा तो बा मैंने तो 2 ने 4 ने डिवाइड होगा क्या फंगे 2 ने 4 ने डिवाइड तो बा 2 2 से 4 ने 2 फंगा ने
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤ 2 ꯁꯤꯅ ꯏꯟꯇꯨ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦ ꯀꯅꯥꯗ 2 ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯦꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ 7 ꯏꯟꯇꯨ 7 ꯄ꯭ꯂꯁ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯁꯤꯗ 4 ꯅ ꯑꯃꯨꯛ 4 ꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯉꯦ 1 इनटू कनादा लाने 3 दा यारे अरे दे 7 2 is 14 plus 3 1 is 3 by 4 equal to कहता है 17 by 4 देखो क्या ब्रा ओके गुड अरे दिशा मुझे लगे गुड अदुदी अलग फ्रैक्शन दो जो कोने येंगे दो अलग फ्रैक्शन अनी तिन्सना भी दिखेंगे रे बुको अलग फ्रैक्शन और होम तिन्सना को मुझे येंगे 5 plus 3 by 4 है इसे और होम से अलग और बिनत्रा वही को अदु होम से दे कोई एलसीएम बुथोक से होम से की एलसीएम जे कोने यादवगदी एलसीएम हाइबदी मागी लोएस्ट कॉमन को मल्टीपल हाइबनी ना अहुम जे पुन्ना मल्टीप्लाई तौसिंगदो क्या ताबयो 5 4 जा 20 23 जा 60 देखो और दिस इज 60 लगे साइड से माने 3 ने 60 डिवाइड तो क्या फंगनी 20 फंगनी को इनटू कना इनटू तो दुबा 20 इनटू कना होई दिनो 2 वेरी गुड प्लस 5 ने से मल्टीप्लाई तो क्या फंगनी 12 5 there जा 60 12 कना का मल्टीप्लाई तो दुबा 4 का very good plus 4 हम मुझे मत डिवाइड तो क्या फंगे 4 60 तो होती 15 4 15 जा 60 15 into करना तब तो बात 3 very good देखो और ये equal to क्या तारा के हो मतलब क्या 22 जा 40 12 4 जा 48 1 carry 4 4 4 home did 12 133 by 60 133 by 60 को यार को सिंह करी 133 by 60 से सिसिना ऐसा की सिगे अलाइक फ्रैक्शन अहुम दुगी टेंशन नबा सम तो बुदो आदि एडिशन तो बुदुगी रीजन दो सी तार यार ब्रो यार करी क्वेश्चन हंगिंग वाला इबन होगी अदुदे फ्रैक्शन की टॉपिक से स्वादे लोशन से नेक्स्ट टॉपिक अब हम उठा के देखो